John chapter number 6, verse 53 kuya 56. Jesu wathi kubo, ngicinisile ngithi kini, naningayidli inyama yendvodzana yomuntu, ninathe nengati yayo, nite kuphila. Okay. Lodla inyama nathe nengati yami, unekuphila lokuphakathe. Mina-ke ngemhla wekuphela ngiyawumvusa aphile. Ngoba inyama yami kudla sibili, nengati yami isinatfo sibili. Lodla inyama yami nathi ingati yami, unekuphila. Uhlala kimi, nami ngihlala kuye. Hallelujah. Lodla inyama yami nathi ingadi yami unekuphila. Uhlala kimi nami ngihlala kuye. Ngike ngalalela lenye iclip lapha ka YouTube. Uthi ke lo khulumako thini baleli bandla leli. Sifuna ke ezulwini. Manje ke njengoba amaZulu manenge kufuna sikuqaphele. Uma ngabe udla inyama, ungayiniki itinja lamathambo. Kufuna ukuthi ungadla lenyama, uthathe lamathambo uyowawasha. Wawashe nesipho, suseke futhi susa lamathe akho. So ungawanika ke inja ngoba ungawanika nika lenje lamathambo ungakawawashi, utawuphila lesiswini senja. Sho ukuthi ke izulu lakho lisesiswini senja. Ngithindwa ke kulamagama zengikhumbule lenzaba, uhlala kimi nami ngihlale kuye. Lebathi baye understand lento ukuthi wadla lokhu wahlala kuwe na uhlala yini. Nalibonga igama lenkosi. Ningangibuthi ke sibobani. Ningagooglisha. Now iBhayibheli likubeka besebaleni ukuthi ngesikhathi Jesu asela emhlabeni wasebenta, washumayela, wafundzisa, waba nebalandzeli nebafunzi labanengi. Kulabalandzeli bebehlukene kanengi. Labanye bafuna kubona nje ukuthi kubani lokukhunywa ngaye. Labanye bebamlandzela ngoba bakhulelwa kuye. Labanye bebamlandzela ngoba baphikisana naye. Labanye bamlandzela ngoba bangakholwa naloko ukuthi uyindvodzana yaNkulunkulu. Bafuna kubona ukuthi that prove kanjani ukuthi ungiyo. Labanye bamlandzela bamangaliswa ngilomfana nje. Ukuthi lo mfana lofundzisa akhulume kangaka ukuthatha phi lokuhlakanipha. Ngithi itolo besingala embuluzi. Letithombe lesinato la endlini ngaJesu they mislead. Ngoba tonke disilayela Jesu indvodza lenzala. Ubone ukuthi kumnumzane lo. But now ufunda iBhayibheli Jesus was very young. At the age of 33. Nakenda yonke lemisebenzi bekayenza. Wenda impact lenkulu la emhlabeni asemusha nikhona abantu abasha. Akamelanga ukuthi azabe mdzala. Kube ngelikhehla lesilibona lapha abantu bathise imikoma yindoko amasholo lobuncane lo. Yindoko ligaba lomasholo. Umatrona konke lokho. Those pictures are misleading. Jesus was so young. Emsibi. Yeah, ngiyasola bengangana bomsibi. Noma ngasisho ukuthi unamngaka umnyaka msibi ngesimbudo ngoba iminyaka yakhe. Was very young. So abantu bebamangasa ngilomfana lo baze babutana ethebelini waqala na 12 ukuthatha lokuhlakanipha lomngaka. So laba imlando bebachazwa nje ngilokuthi lo mfana uyafundzisa lo. Noma ke ngemaJuda bese bambala ukuthi so i-adult because batandichazela laba labafundza ngama stages ekukhula ukuthi uqala nini uba young adult then ungene ke midlife crisis and stuff. Now labanye bebamlandzelela lokho ke Jesu but labanye bakuthanda kakhulu ngilama miracles. Bese kwegcina lokunye noma lomnyaka angeda but kimi kwegcina kungukuthi bebathi bangaya kuJesu babuye besuthi. Bebafika le kuJesu babuye benenjani bazalwane besuthi. Ngikho nje chapter number 5
bebamlandzelela ama-miracles aJohane ukuthi uvuse umuntu esagule 38 years. Sebamlandzela ke laba bayamphikisa khona lapho ukuthi ukwenta kanjani lokho. But when you come to chapter number 6, kuthiwa sikayindile tonke mangeso letinye latenda Jesu wase wenyuwelela ngeshares at Capernaum base bayamlandzela wathi uyabuka kaza situbule esikhulu sambuta sathi ufunani lapha Jesu bekwa yini uthi Jesu ngiyathi ukuthi aningilandzeli nini ngoba nikholwa ngimi but ningilandzela ngoba nidleta ingwa nesutha. So kubo babade ukuthi ayisishaya ijackpot lo mngena lusho ubuya wende njani manje wesuthi leyo kudlala inkwa kuhambisana nemiracle because bekungu 5 loaves na 2 fish angizibazalwana Jesu wakanzisa kwaba kukhulu. So bebamlandzela lo uthi ke Jesu verse number 26 kwala sifunza khona uthi aningifuni ngoba nibone ukuthi ngaliso kepha ningifuna ngoba nidleta ingwa nenda njani manje nesutha but senilambile senicabanga ukuthola letinye lamhla. Then verse number 31 uthi bokhokho bethu badla imana ehlane yakwenza bayekudla ethi yachubeka njengoba kubhaliwe ukuthi wabapha sinkwa lesehla ezulwini kuthi bende njani manje bahle ngoba bafuna ingwa labantu abantu bakulandzela mahala ngalenye ilanga. Jesu ke uthi ku verse number 35 mina ke ngisinkwa sekuphila kwendlula lento iboni letihanza letisihlanu netifishi letimbili mina ngisinkwa lesinjani manje sekuphila lotakimi angeke alambe nalowo lokholwa ngimi angeke aphinze ome ngoba lokhu nikudlile naseniyalamba senomile ngikose nikhona nje lento ofuna lokho but lo sadle mina ke sinkwa sekuphila angeke phinze alambe angeke aphinze ende njani bazalwane ome. Verse 41 uthi ke emaJuda aqala kukhonona ke nasaqala kusho njalo Jesu. You will be surprised after that Bible ukuthi yonke leminyaka naso sonke lesikhathi Jesu endatibonakaliso letimangaliso bekuba ngilabalabalwa naye nje lebamtshela ukuthi unemadimoni umphiliseleni umuntu ngelisabatha wara but bebaqhubeka bamlandzela nalo bebaphikisana naye bejabe bangahlali bebafuna ukubona ukuthi awendani ke namuhla until Jesu aqale athi manje mina ngisinkwa sekuphila lesehla ezulwini lodle mine uphila kuthi kube nini manje kuthi kube phakathi ngisinkwa lesehla ezulwini bese sithi iBhayibheli base baqala lapho ke kukhonona nawehla bese lithi iBhayibheli labaningi lamagama lawa abakhuba baqansula bamiyekela kumlandzela babiyele emuva bakhushwa nje kulothi uyini manje uthi usinkwa sekuphila bangakunaki lokuthi lodle mina ngeke aphinza lambe phinza ngeke njani bazalwane angeke aphinze ome. maJuda asaqala khonona ngaye ngoba phela abethide mina ngisinkwa lesehla kuphi manje ezulwini bamangala ukuthi ubuya kulephi izulu basemathi simtola nguJohane umbadi baze bambuthi bathi akusuyena umbadi lo indodana kaJohane bomnaka bona botsatse wabona baya siyabadi but kuyabakhuba ukuthi Jesu manje mina ngehle kuphi manje ngehle ezulwini ngoba bathi isinkwa lesehla ezulwini sinye ngile sehla uExodus nangaphosisa angizibazalwane basidla ehlane lathi ke Jesu basidla leso nawehlana lenzaba verse number 49 uthi bokhokho benu badla imana ehlane ngoba nenicabanga ukuthi kwesesezulwini lemana yasehlane badalelani ke banila kudla leso sinkwa leso basebenta njani manje base bayafa kude waphila but lodle mine utawuphila kude kube nini bazalwane kude kube phakathi uthi ke mina ngisinkwa lesinekuphila lesehla ezulwini verse number 51 umuntu akadla lesinkwa lelesinguye uyawuphila inguna phakathi futhi lesinkwa lengitawusinikela kuphila ngitasinikela kuphila kwelive siyinyama yami. Zengimose futhi lesinkwa lengitasinikela kuphila kwelive siyini bazalwane siyinyama yami ngoba lesi wasidla sona ndasinikela mina lesinyama yami umuntu angasidla utaba nekuphila lokunjani manje lokuphakathi ngeke aphinze afe hayi njengale mana lena idla nesolo nikhuluma ngayo solo nithandaza give us this day our daily bread nicabanga imana lena idla abantu bakhona benda njani manje base bayafa but kunenyama yami lesinkwa sekuphila lotathi umuntu angayidla aphile inguna phakathi. Verse 53 Jesu wathi kubo ngiqinisile ngithi kini nanidla inyama yendvodzana yemuntu nyawo sokubuya kubanjani manje sokhuluma ngaye nanidla inyama yendvodzana yemuntu ninatha ingati yayo nani ngayidli ninatha ingati yayo nite ini bazalwane manje nite kuphila umuntu ongayidli inyama yendvodzana yemuntu angayinathi ingati yayo ude kuphila endokuphila nguphi lokho
ngilala khuluma ngakho ngenhla kuphila lokunjani bazalwane lokuphakatha. Verse 54, lodla inyama anathe ingadi yami unekuphila lokunjani bazalwane lokuphakathe. Haleluya. Ile magama ngiyawathanda lawo. Mina ngisikole sehla ezulwini. Le sikole sehla ezulwini siyinyama yami lento ayinikela ngenxa yani manje yelive. Umuntu otawudlayo nale nyama yami anathe lengadi yami unekuphila lokuphakathi. Mina ke ngemhla wekuphela ngiyamvusa phinze ende njani manje aphile. Uma ufuna kuphila kuze kube phakathi. Na ufuna sinakufika umhla wekuphela uvuswe udla inyama yaJesu unathe nani bazalwane nengadi yakhe. Samba kanye kanye. Uma ungakayidli ingadi yakhe, ungakanathi ingadi yakhe, ungakayidli inyama yakhe, uthe ini bazalwane kuphila lokuphakatha, utakufa njenga Israel owafa. Bese siBhayibheli labaningi bakhona bafele ehlane, abafikanga naseKhenani. Ngoba kahle. Haleluya. Singacoshi tindvo leti temporal. Singacoshi tindvo letingeke sinike liphakathi. Singacoshi tindvo letide kuphila. Futhi singacoshi tindvo letasisita lamuhla kusasa tibe ngekho. Empeleni impilo idimanda lo ngalinye la. Sihlupheke sehle senyuka sigijima ukhanze sikonke lesiqoshako nginakulabhale ngako Solomon umshumayeli wathi konke kulidelani manje lelide legama lalibhala ngalo Paul lathi Solomon lathi kulide lelide lababhala ko bathi abeme abuka kuthunqa indvuthu. Uyabona kuphuma simoko lesinye simoko se kuya ngothi ushiseni lesinye ungasibamba nekusibamba kuba ungazi ungakhona kufisa onzela kito kuba lendvu yakuhisha but nakayibuka Solomon lendvu uthi naye kayibuka eziyenyuka iphelele endleleni kuthi lo ngayikhomba ukuthi nayi yayishona. Uma athi ke kulidele lide uthi kufana naloko ke konke lesiqosha la emhlabeni kuphela sihamba kusifikisa indzawo. But kuphila lokuphakade kusekudleni inyama yaJesu sinathe ingadi yakhe kuthi asinakufika umhla wekuphela bese uNkulunkulu uyamvusa loyo muntu. Uma ufuna ke kuphila dlani inyama yaJesu unathe ini bazalwane ingadi yakhe. Verse 55, ngoba inyama yami ikudla sibili nengadi yami isinatho sibili. Lodla inyama yami anathe ingadi yami unekuphila uhlala kimi nami ngenda njani manje ngihlala kuye. Kunekuhlalana la. Na udla inyama yaJesu, Jesu uhlala kubani manje? Uhlala kuwe. Bese naye uhlala kuwe na uhlala kuye. Na ufuna Jesu aphile kuwe, na ufuna Jesu kuphila kuye, dlani inyama yakhe. Uthi ke le nyama yakhe ngilala tayinikela ngenxa yelive. Uyinikele kuphi inyama yakhe ngenxa yelive? Uyinikele nakabethelwa esiphambanweni. Wathatha inyama yakhe wavuma ukuthi umtimba wakhe uhleshulwe, uthi na uhleshulwa ulinyatwe bese uyahamba uyobethola esiphambanweni uqitha ingadi yakhe kopheka ingadi yakhe kuze kwekuthi ngawo lo mhlatshelo lo umtimba wakhe sibe nekuphila lokuphakathi. Ngayo le ngadi yakhe liyaqitheka ibe sihlengo setimpilo tethu. Noma singeke sikudle thina sikuphathe ngetandla but iBhayibheli lithi nasikholelwa lokho ukuthi Jesu wafela thine wanikela ingadi yakhe ngenxa yethu siba nekuphila lokuphakathi. Bese ke nasiqhubeka nalendzaba uthi ke Jesu lento lengikhulume ngayo ndanikhombisa yona na ufika ke kuMatthew chapter number 26 iBhayibheli sibathi bahledi nje emva kokudla kwakusihlwa wathatha inzebe wabonga wabanika wase uthi lena ingadi yami leqithelela abaningi kube kuthethelwa kwetono yendani nathani kiyo. Nikhona bazalwane. Yendalini njani manje nathani kuyo. Waphinde wathatha isingo wasihlephula wasithola ngumtimba wami lohleshulelwe nine. Dlanini yena ukuthi enimele kuphila lokuphakathe. Yiko bese siyahlabela nganyela ngasithi wayehlatshwa ngenxa yami. Ngoba lo mtimba wakhe wahleshulwa usinkwa sethu sekuphila. Wahleshulwa Jesu angizibazalwane. Because basalisa igama leklepula because by the time kaIsrael siko besingasikwa besenziwa njani manje besihleshulwa bambala ngolithi isihlanu Jesu wathatha wahlephulwa nika abafunzi bakhe wathi banikeni badla ezibabanika labantu labo baqhubeka bahlephula babona ukuthi kwathi ngapheli. Haleluya. Lona ngumtimba wami lohleshulela abangaki bazalwane labaningi. Haleluya.
uthi ke lo mtimba wakhe ke lohleshule labaningi nengadi yakhe leqitheke abazalwane sebesela kwetono uma sidla yona mina uma sinatha yona sidla lesinkwa lasinika sona sidaba nekuphila lokungakanani bazalwane lokuphakathe but sine lesikwenda nyalo sesiyahlangana njengebazalwane njengoba babhalile eBhayibheli incwadi yami Acts chapter number 2 uthi libandla emva kokuhamba kwaJesu lalihlangana ndzawonye lihlephule isinkwa kanye kanye likwendela ndoku likhumbula ukuthi ukhona lo mtimba wakhe wahleshulwa ngenxa yethu ukhona le ngadi yakhe yaqhitseka ngenxa yabo bantu bazalwane ngenxa yethu haleluya so njengoba sihlangene namhlanje sitokhumbula lokho njengelibandla leli bathi sibandla lelikholelwa ukuthi Jesu wahleshulwa umtimba wakhe ngenxa yethu wabethelwa isiphambanweni yabo bantu bazalwane ngenxa yethu siyakholelwa ukuthi ingadi yakhe yaqhitheka ngenxa yabo bantu bazalwane ngenxa yethu ngihle kucabanga mnelo kumasuku ukuthi kube Jesu wabethelwa kulamalanga impela ngabe sifile imali uba ngabe sayasa ukhongotela lapha ngabe nje sibantu siyaba ufuna ingadi yaJesu ubhoqe na ingadi isibili next 500 1 on 1 case 1.5 nalesinko lesimtimba wakhe nami ngabe ngabalekane linyawo uthi yanga la udayisa bathitha Jesu fakatheni abantu basangaboni ukuthi imali inenge ibantu abangakholwa but ithine lokhu sikomukela ngani bazalwane ngekukholwa ngiko ke namhla sihlangene bathandeka simeme besolo simemedela ukuthi sidaba nale nkonzo sitokukhumbula lokho ukuthi umtimba waJesu wahleshulwa ngenxa yabantu bazalwane wahleshulwa kabuhlungu umtimba waJesu bazalwane kulula kukhuluma ngako but nasuyiqabanga lento lokho handsome young man bambambe bamkhafulele bamkhahlele bamethuke bamshaye umtimba wakhe ubebovu usitshu isinero leni uyayibona ukuthi no yangasimdlalo kulula nyalo basesidlala ngako nje thina ngiko nje nekukholwa because asi understand lenzaba ukuthi Jesu livakela wahluphekela kangakanani sesakwenda info nje ekudlala ngako asikwendi kube serious sengikholwa ngoba kuyangivumela ukuthi ngikholwe no wonder nje sesakholwa ngetindlela tethu angithi bazalwane ngiyamba nje Msibila levesi lakhe limbusisile ukuthi ngenxa yoku understand ikholwa sesashintsha timiso taNkulunkulu safaka imihambo yethu wangagcilile imihambo yethu sowulahlekile uthi kumfundisi Dlamini wasebhunya ungamangala semasondweni kunemsindo longaka kuyaliwa kunako konke lokho akubangwa livila uNkulunkulu kubangwa lemitimiso tethu kubangwa tona nje wena usakwenda okubekwentiwa la wena usakwenda esikwenda leli bandla leli wena usahamba la bekuhamba khona abo bantu sibanga nje letinto letimiswe ngithi nangalinye langa uvathi simbophene senkantolo sihleli phasi esihlahla kuyakhulunywa nemihlangano sibanga ukuthi bantu sithi bangasaphendvuki no sibanga lide nje nalokho ekusise nasezulwini because lelivangeli salenda lide safuna ngathi lingahamba ngendlela mina lengivunga ngathi lihambe kahle ngayo kanti Jesu lokalihluphekela kwangasimnazi nakenyuka indzaba yeCalvary ngiko nje lomhlabelele qinisinathi ungadlali ngelivangeli no wonder one day ngathi mina ungangeya kulokunye mina hayi ngekholwa kwami because ngiyakunderstand ukuthi Jesu wakihluphekela kholwa kwami ngiyakunderstand lo ukholwa serious bazalwane kumnazi ngasigiza sithi uJesu walifela wara but le scenario yekufaka kwaJesu lapha esiphambanweni it was not a joke. That's not a joke. Maria ngmathi bayilihlityo lenjani. Futhi lo wakhona kwenyuka indzaba ayobuka umntwana wakhe anje. LiBhayibheli lithi waba formless. Ungasaboni noma imphumulo, ungaboni noma liso, ungaboni noma indlebe, ungaboni noma yini le bamshayile esabeka but Maria wakhona yokuma mbuko umntwana wakhe. But abehluphekela thina nawo. Selivakele lilibazalwane li serious. Basendle yokudlala nje. Sinamhla yakholwa usasuya kuyela ngabe ngibuye. Ngizasasa ibreak mina ekholweni. Vula umnyabhala lapha phansi ngcono sile sinathatshwala. Hey akade. Lenzaba le serious le. Endivangela silo lagama. Sengibeke kanjani. Livangeli la Jesu kaNkulunkulu ezulwini lakhe. Engifuna silede njengoba bona bamisile. Hallelujah.
uthi ke umtimba wami nengadi yami lo uyawudla kona uyaba nekuphila lokuphakathi enasi isiqiniseko uyawuphila kimi nami ngiphile kuye. Singahlala njani ke singcelebrate lokho? Singahlabelethu uhlala kimi uhlala kuye nguyena owenza umsebenzi. But bese usomhlabeleli kozinikela phathwe nguye. Hallelujah. Ngeke sihlangane abathandekayo namhla sto celebrate. Now, si celebrate kanjani ke? Uyabuka ke Paul lapha eCorinth. Baya celebrate ukufana kuvuka kwaJesu. Uyabona sinowa kuhambi kahle la. Uthi sengibaside ngoba baqabanga sidenvo yami mina ePaul. Baqabanga sebapostoli. Uthi ke Paul ngakwemukele enkosini nami. Hallelujah. Ngakwenda njani manje? Ngoba yonke into lesiyendako njengebazalwane kufuna sathi ukuthi ithethephi yabani. Uthi Paul mina lokho ngakwemukela kuphi manje? Ngakwemukela enkosini lokho. Kuthi ngalobo busuku uJesu kabethelwa ngawo. Emva kokudla kwakusihlwa wathatha singwa wabonga wasihlephula wathi lokhu ngumtimba wami lohlushulelo labanengi lokhu kwenteni ukuze nende njani manje ningikhumbule. Sokumukele enkosini ukuze nende njani bazalwane ningikhumbule. Bese uthi ngalokhu ufana nawo wathatha inzebe wabonga wabanika wathi lena ingadi yami leqithekelwe labanengi kube kuthethelwa kwetono lokhu kwenteni ukuze nende njani manje kuyicommand yaNkulunkulu ngekubekwa kaPaul kuthi libandla libohlangana lihlephule singwa linatha inzebeni yakhe lokumele emtimbane ngati yakhe ukuze sikhumbule abantu bazalwane sikhumbule Jesu. Sikhumbula lokho nje lamhla ukuthi Jesu wasifela. Hallelujah. Sikhumbula lokho uthi lokhu kwenteni ukuze nende njani bazalwane ukuze ningikhumbule. Hallelujah. Ukuze ningikhumbule. Uthi ke verse 26 ngoba nanidla lesingwa ninatha kulenzebe nifakazela kufa kwenkosi izende njani bazalwane izebu. Uyabo senvesilelo senkosi ayisiyelanga linye. Kufuna siyende inkosi iziye yende njani bazalwane izebuye. Hallelujah. Sifakazela kufa kwenkosi izende njani bathandekayo izebuye. Ngicela ukusummarize akhe. Uma sihlanganyela kule nkosi endlu senkosi bathandekayo. Siyamemedela ukuthi siyakholelwa ekufeni nasekuvukeni kwaJesu. Umtimba wakho wahleshulwa walinyana athi umhlabeleli wesizulu wadatshulwa ngenxa yakhe. Yachitheka ingadi yakhe esiphambanweni. Kwachitheka ingadi yakhe kwasechitheka nani bazalwane nemandi. Kwakalenye ilanga ngoba sithe isikhathi semandi besayaphi wona. Alibonga igama lenkosi. Wachitheka ingadi yakhe esiphambanweni. So nasihlanganyela lamhla lapha simemethela ukuthi siyakholelwa lokho. Uma sihlanganyela konke lapha siyakholelwa ukuthi nembala umtimba waJesu waba kumhlatshelo wetono tethu. Siyakholelwa ukuthi ingadi yakhe yaba sihlengo setimpilo tethu. Kuze sithethelelwe tono. Uyathi ingadi yaJesu isigeza tono tethu bathandekayo kuba ungasazange sesone. Usho njalo Paul uthi ngekukholwa sendiwe njani bazalwane silungisisiwe. Uba nasifika kuye sikholwa sikholwa engadini yakhe iBhayibheli lithi uyasigeza letono tethu asihlanda sihlambulule athi nakasibuka akabuka umlamthetheleli but ubuka umuntu ongazange sekone. Ngo 2 Corinthians 5:7 that's Paul if any man be in Christ he is a new brand new. Brand new ngasho njalo nathi yakugicika imoto. Brand new. Bese ungabe uthi brand new le nje yakugicika ayisi brand new phela. New ngoba ifika la kuwe. Brand new. Yini vele ngazange seyishayelwe ngumuntu, azange seyihambe umuntu, azange seye kuthi la kadlanga seyiboshwa amaphoyisa kuside emathayi ngoba injani manje brand new and kuphelele konke. Kuthi nje ubeka ngamkhanzamisa amaphoyisa mina bathi hamba ubhadala ticket 60 rand apha le moto yakho lena nje abe kuphuma lapha ka Toyota. Namaphoyisa nje bafika kubuko nje yenqa. Kuthi lesingakhuluma nawe. Nasezulwini kukanjalo uma sesikuKristu lizulu nalisibuka lithi welcome ndodana kaNkulunkulu ngena phakathi. Uzawuzake sowone. Brand new. Bese kusana la kithi Jesu noma uNkulunkulu usekamthethelele sikasidwalisisha selo sembalela thina ukuthi bejali ivangeli lamkhanza sekalimele. Uthi ingqondo etilikhuni man nalivangela si understand. Thina siyahlanza kubala tono tebantu angathi yini sesingeke sihlale phasi sibhale tethu. Ngibahlale phansi apha letolo tama ngiyeba. Ngiyahleba.
ngiyethuka nginemona ngeke sathi nje kubhala sigama kunemkhaba gama mufishane gama uyathetha hayi uNkulunkulu akasilekelele uNkulunkulu uyasithethela kwangathi azange zisende njani bathandekayo uyathi ukuthi ungasukuma namhla utinikele kuJesu lapha kanti intolo boyoloya but wavuma Jesu la nawusuka la uthi Jesu awuzange sowuloye. That is the gospel. Ngikuna nosimukela livangeli dive maqhobozi utufakazi ngiyambonga uNkulunkulu nowasika ngikhanze ngisifala kahle awusisifala kahle unyuwani Kuba ngiyambonga uNkulunkulu bona bese ngishaya ngumhlaba yakela umhlaba ukukhululile we are a brand new man Ngivungathi ngiyayikhuluma manje isikhathi sama sivuke you are a brand new noma babona ebusuku uhamba uloya ungqunu but namuhla kwasomukela Jesu kuthiwa unawo zange sibakhanza ungqunu uloya noma waboshwa wahlala ejele wamukela livangeli ukhona ejele base uhleti nje awuzange sowuboshwe soboshwe nje basemhlabeni ngoba nabakhululani kube nje umthetho uyavuma ngoba uthi ungasinzizwe ejele bathi go home every day livangeli lisena ngokuthi wasitalwa kabusha sithole i-citizenship yasezulwini so ke nasidla la simemetela lokho sizidalwe esisha siyakholelwa kumsebenzi waphelele eCalvary. Haleluya. Lenisicina umthetho kaNkulunkulu lokhu kwendeni ukuze nende njani manje ningikhumbule enisimemetela ukuthi uyabuya Jesu ngoba uthi Paul ukuze inkosi ene njani manje ibuye so semetelathi wafa wavuka azabuye siyakholelwa ukuthi Jesu ngayilanga uyabuya inkosi hlabele ethi izovela emafilithweni umqhele uyenza uJesu ngalinye ilanga Baphela amaphika ngikhaya. Baphela abazenzisi. Baphela abangafuni ukukholwa. Bawuhlahlamba abantu. Usijakobe abantu bayawusho nje abathi akuhlula kwakho Nkosi kulungile. Alibonke igama lenkosi. Simetela lokho ke bathandekayo. Ngiko nje sithatha uhlanganyela la. Kude lo forced to partake. But bonke labakholwa kuJesu they are invited. Hallelujah. Sikufoselele ukuthatha la but now ukholwa Jesu wafa wavuka you are free to partake now uyamemetela uthi ngalenyela uJesu uzowenza njani manje uzobuya now uyamemetela ukuthi Jesu wafa esiphambanweni wafela tonothethu now uyamemetela ukuthi ngiyakholelwa egameni lika Jesu ngiyakholelwa emhlatshelweni wendwa ngeJesu esiphambanweni ukuthi wafela nenabdona wakufela ntakho tono Jesu ngabo nje abantu bakubuka kabi ngathi njani njani Jesu wakufela mamba phela Nikhona abazalwane. Jesu wena kanjani manje? Futhi uyakuthanda. Ngoba abantu bangizoza bakubuke kabi, bakuqhamuka bangakubingeleli, but Jesu yena wena kanjani manje? Uyakuthanda. 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 Haleluya. Uyakuthanda Jesu. So sitohlanganyela lapho bathandekayo namhla. Ngiyacela nathi nawuhlungiselele kuphatheka kule nkonzo. Kunengilesi ngakubala ngale nkonzo, but everyone is invited. But you are not forced. Hallelujah. Lapha ke liphila ufakwa ngekhaya. Uboshelwa ngekhaya. But now ukholwa kumsebenzi wendwa ngeJesu eCalvary. You are free. Ngesibuke kabi nangaphatheki. It's your choice. Hallelujah. It is your choice. Ngiyacela boba benibuye babe the elders please come. Into silekelela lapha sithele lapha sito chubeka abazalwane. Kwaze kube indendende. Kepha singaka basasithelela la bazalwane sitawuthandaza sicele uNkulunkulu ukuthi asiside sisaphatheka ahlumelelise umoya yethu ahlumelelise imphefumulo yethu nakule ngicela kusho ngicela lenkonzo sihlanganyele kuyo sinemthandazo bona ngokuthi Jesu wasifela nako konke lokho ngicela kube nemthandazo enhlitweni yakho enomthandazo enhlitweni yakho ngicela sithathe kule verse esifundzele ivile liphelile Psalm 23 verse number 3 He restores my soul. Alibonga igama lenkosi. Sisahlanganyela kube ngumthandazo wakho uthi Nkosi ngicela uhlumelelise umoya wami. Hlumelelise. Shito last week sathi umoya yethu lesikhathi yalimala yadzabuka ive buhlungu. Hlubeteke ngibethi iningi letsehlelayo kubathandekayo. But
kanti uNkulunkulu ukhona kuhlumelelisa imoya yethu. Sisahlanganyela lapha samkhumbula Jesu, mcele Jesu ahlumelelise umoya wakho, ahlumelelise umphefumulo wakho, ahlumelelise ukukholwa kwakho, ahlumelelise impilo yakho nje, ngoba livangeli bazali lisikhava ngalokuphelele. Nasempilweni nje kunetinto lofisa ukuthi uNkulunkulu atende impilo yakho ukuthi iphumelele, kube ne-breakthrough nako konke lokho. Asimcele uNkulunkulu sisahlanganyela athi Nkosi, ngenxa yemsebenzi wakwenda eCalvary ngicela uguqule impilo yami, uguqule impilo yami, kwenzele kungekho kube khona, kwenzele ngufisako kube khona, lokungilahlekele kubuyiswe, la ngidzabuke khona emoyeni, la ngihlephuke khona emoyeni, ungihlumelelise nami ngiyokukhonta ngijabulile. Usho njalo pho Davide wathi buyisela kimi injabulo yensinziso yami. Ngalibonga igama lenkosi. So ngiyacela bathandekayo basasi lungisela bazalwane sike sivale emehlo ethu sitothandaza. Babeli ongcwele siyathoba kuwe, wena uNkulunkulu wethu losithandzako nalosinakekelako. Wathela kuphila kwakho usezulwini weta emhlabeni ngendodzana yakho, wayinikela isiphambanweni ukuthi umtimba wayo udzatshulwe uhleshulwe ngenxa yethu, ingati yakhe ichitheke ibe sihlengo setimpilo tethu nekugezwa kwedono tethu. Simela mhla Nkosi sikhumbula lokho njengebantwana bakho nanjengelibandla lakho. Sithi moya lo ingcwele hlumelelisa imphefumulo yethu nemoya yethu, hlumelelise Nkosi ukukholwa kwethu, kungabi inkonzo nje lesiyenda lamhla, but kube inkonzo leya ubenefita kuphila kwethu. Ivule emehlo ethu kamoya ukuthi siconze kabanti bukhulu beluthando lowalibonakalisa ngendodzana yakho. Busa lesitsha Nkosi esisilungisile lamhla, babe wethu lwengcwele kuhlanganyela kiso egameni la Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ngicela ipraise team ngihlabele